ama saberin demand number som le panina parliamentary affairs achang tur ni om tak puwan lal hana he house member thu som lizinga a senior ber he house thu ma saberin parliamentary affairs changhi alom om katia chumi chuanin kan se som kalta le tunin kara hian han soidu nei kaneya MLA te chu pu speaker iding lama ni mo ivei lama ni mo kan privilege ate kong chungchângah in thurwala in dom thin kan nia nikum october ni so pasari kan minister zom tak pu evroding liana P&E Minister aizol daya Assam Rifle 10 anlo tibuaya official tour khatiangan tibuai kha ke ka rilu dam thei lo ni parliamentary affairs concern an ya member democracy pong sualna kangaya kaduain treasury branch lamachang te po in thawang hauna na tok loving ka khia tu chunga po iding la mai mi mo i veilam mi te chunga po heng thil hi lo thlenga ni po in member te za omna vonnun a hian abi takin parliamentary affairs kaltang hian nadeu check thuka kan che thi a chu hle mai ka ti ni apani na chuanin India rama rural na in sangsanga Mizoram Assembly House hi khei kum somnga chuang kan local veta India president te vice president pon address an non neya an lokala an soile kan assembly kan history ang han soipo kan in chuan na thin chu mundang ang lo takin iding lam le ivelam te hi house hunga han in ti bor thin mai la mimal taka in ko mai thin tin kan trong kampo parliamentary language uluk dewa manga ti thin kan nia ama chu tun tum kan se soda hian pu speaker moi lo tak takin chum ni abik takin kan zavaya kan khiatan kan house leader berachang hianin parliamentary language ni lo deu man oma ro re na thu to thin kan senior te voin nia he house on ve to lo te riru na han siam te kan member senior te nen helaya house ti ata na moilo trong kam in ba awanga nimin loka kan assembly house then oma police tele civil in work na ki sen so hial theng kha he house a hian kan trong kam kan man uluk lo wang ani wangin he parliamentary affairs ministry hoya om kan ni wangin khong zo ka aluber kan house leader changa MLA zong ta hian he house om na kan von sun som hi a chul ka ti wangin chu kan soi le du ni ado le chuan pu speaker kan ma ba ka hian hei ram ma son na akal chowa kan huwa kan assembly house om na hi hei alai li lu tuka session kan nei ni khwa ai zo ka pui traffic te po kan ti boya tin chul thila commonwealth parliamentary meeting notice te po kan han thleng ve a za thak ani notice ani mo india rama assembly house dang te mun an nei tha em ani kan ram in sing saktal chawa hian kan chief minister ho hian assembly house complex mun thazo khi ngai tua hi kan ti mak mo ning ka hria chu ka ngai pui mo ema parliamentary affairs chunga khan chu kan soi du ni adon le chon demand number som li le panina transport department hi kan soi duwa hey road transport te air transport te voine kan din hun chu kan hria kan soi lo member chen khat te soi inland water transport bi ka kha claim kan soi le duwa tlong bi ka po hian in kalpo na le sumdo na thila tan te kun ha thoktu ta na hun kal to lama khan tlonga hian inland water transport turin malak ani thina tin khothang tuipu ate po malak ani ya voine hian enge a thlen chin nom lo nuan cham chin du to ga maso jok le na zo ka hi kan bo a thalo mo ti in kan soi duwa tin chumi lawa chuan transport department subject che chu ni lo amai ro chu akai no ya
kan house ni dari nan nuwa pol soidon thowa niin ka sia cable so car hi tun lo kan ngai pui ho se house traffic leader ko of pa dan to tur to hi la ya leader yan of cable car opposition kan soi hian thina azir bazar ti le la zema bo among sai che ta lo te mai tu tlang le thia aga chal ala tlang helam ding chu e soi choi ti lo sang mai se san lo university en site tu te te po chon kan kan soya sian vek a feasibility te po kan soi thin voina hian enge ni chu cable car kan transport system pakhata po chu UDNPA par view po ni mai theya a mai ro chu transport system tho ni wangin chulai te po chu warzo ka kan kal atula voida kan kal kong a thang thei si lova chulai te chu kangai pui motel bokani adot le chuanin vehicle scrapping policy of Mizoram 2023 kha kan neya khami mang khanin kum som panga au pato chin sarkar motor te chu scrap tur te khang kan han ti deuh thin khan ya tun kum kal lai hian sarkar motor engzang he scrap tur kan ti department chen ka chuan kum som panga pa enkol thavio mai theya scrap khan are ta tlom vio mai theya auction khan sarkar kha lo zo gem ka helowa khalai kal phunga khan an soi tur awm chuan kan minister min riak se ka duwa tin chu lo le chuanin private vehicle upatak tax safe to lo atame me mani chung te po chu he kan scrap policy a hianin private vehicle te po hi mi pui tan po him lo te hi engtin nge a huam dan aw mem ti te kha zo na kan nei te lani demand number somli le pangana public works department hi kan soi le duwa hei hi road communication hi poimo em ani abi takin pu speaker hei ka bullet through hianin ka soi verem chang si lova kan ngai poimo dun kan soi tel te atia ani hi angoi theya kan lifeline ber national highway 306 achhe 06 te pon yang chu aizol sil cha ro ta hi vai reng te chowa bil kho thir futsal ground theng khu chu an han ti thaviau to a achak lampang kon pui theng te tin kon be new khamrang kon pui bazar tang new khamrang state PWD kuta han tla ve de ro atak taka a kan en kol dan po lai de khu vai nen kan lifeline kal kong hi ge tun din huna hian rei vak lawa fur kan ma chon dona sarkar hi kan ngai ngam de vem tuna kan kal phu kan kal chhona khwanin kan progress hi thatokin kan hriam ti hi kan han ngai poi mo kan seitel duwa tin chu lo le chuan pu speaker kan PWD minister abia lampang bong ko na chang tur tlang lot via sipira kon pui thengin voina hian BRTF road alania state PWD road a hian lak theidan omem o kan tia tuna poin kong hi resurfacing an ne khi sipir chaka lungdai bor vela te a thatok lo e mema tin kong khi atia thi han ti zau tak tak nei lem lo hian metal road tero te khi un maintain ringot maya state PWD na ken chuanin double road ta te po double line a po kaltir theya chu tiang ang tu chuanin khin kong poimo tak tak hi state PWD hian kan lamei theim le ti kha kan zot tel du bokani tin Mizoram hian interstate connectivity road hi kan mamo em a chung zinga chuanin hei kho chak lampang champhai sai ta changtea local poimo tur 0 point kan ti selling bula chang hiadin Manipur lampang inkalpo na tur hi kalkong national highway 02 150 ni thin khai national highway hi aming hian puang sanga thei hil chen te po awol ang reng to 02 ni tain ka hian mania kan house ti dar hova tui vai lei kan han hon khanin 02 tin ta le toin ka hia chemical kong khi sarkar ma sahun lai khanin cheng vai bel che sang khat le zanga kha road transport and highway ministry khan sangson kharon siam to a kha eng tika ge khi kong khi kan chan theyang Manipur kan unaw te ne da kadin kalpo da turatan te po kong nai nia tin a thang laba new verification changa bagarot kan ti kal thazel tura hianin kan kal kong 306A kan ti hi existing road tuna po hian engmo chen chu than chei bolania ama cha kong tak tur sarkar ma sahun cha kan buai pui hi voina hian enge then chin 306A akhi chu ka chiang cha khop mai adot le chuanin OIM general conference ka bial sakordaya kan dong dona toy ten kan sei du chu bial hi soya tha ma ro chu kei hi chuanin nampum han soi ka du deu wangin
general conference kan to na turatan sakordai kha pui internal road te le kal kong te china ta na vaibel chali vel kha proposal kha department e siama engsa nge PWD department in kan don to ti kha kan cha bokani PWD to ber tan kan zo lu le kan sia do chu ramri kon chu national highway 54 via security chun kong soilo tak mai atira restricted tender turati anua open tender turati le atopa departmental works de urmakal ta se hi zona ta chong kan ya restricted tender kha engwanga kan sel nge ni ta engwanga open tender swalo ta nge kan ni department works ni ta se tunge work supervisor voida yan physical le financial achievement exam nge ti hi ka se tel chak bokani adot le chuan kan minister job tak pirin pui demand hi demand number som ni le palina health and family welfare hi hey health sector hi priority ya kan da nge nge chul ka tia tun chuma hian kan budget a hian seng nuai sang kha zathum samli per point pasari pakhatin nikum be khan phalo hi apoi ka ti khopa ama chu kan house leader hian angai pui mo in kan ringa helai hi re a animo athei angangin handu sakse kan dua abik takin universal health care scheme tu rakha cashless tu rakha kangai pui mo khop maya mania zona le chana huna hang ka zot to a voina hian nan government hospital association of Mizoram ngam tele Mizoram sarkar te hian inrem na mu mal kan na nei theilowa state sarkar hospital ri go ta kan kalpui chuan kan mi puite hop khop ating don lawani chumi wang chuan kan soidu la ya chu kan mi puite kan health care scheme a injiak lu tura kan hanti tura hian tura kan man lai mek hi adin zia lu hi mars ni samthum pakhata to panga april ni khata he cashless kan mangdong kan tia in switch over tur hian tuna hian cashless tura in health care scheme zom turte ta na hun kan hong to em engtika ve kan hon chan don tia kha kan zo tel duwa tin chamalama kan thian tin an soi to kha sarkar hospital civil hospital atanga sub center thangin kan timbe nga toy zongin heng zong zonga hian tu te mo nam na nei an lo kala an ron phur thenga tetena sin sek suna changa engkim mei le ngal ngai vek mai na cho na chan tir te mo atira medical mamo zual pui emergency atira akit ekmasan hi chu sarkar hospital hai chuan da thei ni ram se chutiang tu chong kan house leader hianin health department hi han thuam thei se ka du le mai u speaker ibial lam ka suitel do toite min pe bel ka ngai ni ibial ari do deputy speaker bial ari bokani ke chu in bula ka din ta wangin minister pa phungilo chumi a chuanin hey social welfare demand number som ni le pakwa khanin social welfare nuaya tribal affairs bi ka kha allocation of business sang ni sompali siam channa official gazette january samni le pani sang ni samni le panga chu kha khanin tribal affairs bi ka kha art and culture akal phei don ti khanita pu speaker tu na poi bial te ne na kan boina I bial te suang pilona tribal hostel saklai po atchol thupa ka biala khianin construction of multipurpose community hall at Darlon kan sarkar lai kan biala project lian weber nuai za sari le somnia kan saktan mek to kha 48% physical achievement kan nei to a apoi sa chan ve po kan na hu main tuna hian top tarup maya department in UC submit lo wange enge ka hello kan ministerin minon riak ta seng PWD le bin kan contractor te in withdraw report mai ro poisa om to si lawan tia kan mang ang khop mai chutiang che chat pu speaker e bial te po kha kan nia zoram hun dang ai mun som ve la khatiang sang ni le som ni pathuma project tal kha atop tat maya hei hi minen chen sakse ka du khop mai adot le chon EMRS kan soya khanin kan biala po sole ga hian kan han nei ve a kan hun ma khan a thok tura local to anom lai khan tuna hianin thok tu thar dang kan sarkar jitko in an la sok don ta ding kan sia kan lom khop maya ama sami te khan vai bel se somni panga ve ran ti tu rakha to se vai bel se somli ve la central sarkar in EMR san ti sang ta hi kan loma engtika nge na an chan thenga sarkar accounts a hian sumalo lu to MT kha kan zo do ni demand to ber pu speaker so check to ni deputy speaker hian nang chu
ti dei het ro min ti ya atom nan pu speaker demand number som li pathum tourism hianin ei State Institute of Hospital Management SIHM kanti so ta berotla ngami so PSC chairman kan yangin PSC team ten kan vatloa sarkar hun kaltoa vai bel se somset mangasak atakati puitin silo CSG audit nota po so be management of fail ati khania eng tiang nge kan sarkar hian so sakal puitum ti hi kazo tel dua tin chart langa kan tourist lot stepo hi privatize samo outsource samo kan tum ne kan hiat te kha enge kan thlenchin ti te kha kan zo tel dua atom na ta na chuan tourist tam zo hip kan dua tourist kan ti te hi eng tin nge min han fil fe sak thayang domestic foreign an lokala India raman oma Mizoram chunga mi te hi tourist ani ve the ben tin aizol pa hi palak dira beino at khan bakal ta se tourist ani ve visitors not and tourists again kan jiak donem khang te ka tel dua homestay te hotel te changklung zok changkang zok mi khual nam dang local te an chol latlak tura en vilwang hi tourism department mo phuna ni em chutiang tu chuan guidelines mu mal kan lem ti te kha kan zo tel du ni pu speaker swidu kalanga viau nangin pun min du saka kaloma hen kan minister pani puwan lal hanale pi lalin puite demand hi he house lung rual taka kan pas katuing karon thope kalome